Yang aki din! Dayta, isidaon tayo. Sardinas. Unam abang ustimapan mo gatangay. Kurang di kwarta. Anusan tayo dayta sardinas. Awan pa'y mo't pamiksag trabaho mo kastoy. Saan ka nga kudkud Taday talaang ti pakaanayan ti kwarta. Di pa'y makaraman na tao mo titinay masamasida. Ay so, saan ka nga kudkud kunak tanay? Agtitinag dagita balakubak mo nagdarakkel. Nini. Okay, pweso. Nagadumot yung tibalakubak ko. Awang mo ide. Nita, wag-wag na kidin ta ulo na. Agtitinagdan. Ay sos, napurpurawon day talamisaan. Oh, apay manan. Ay, umay ka kumalakwan itibangbang lumanang. Ne, ikatumot adagita sapatos mo, takalamlam pasok dito'y datar. Ay, nagistrikto ni manang. Ikatum tanagrigat taglinis. Sige man laangan. Ne, anya ti karga day taawit mo abag. Lakok dagita, gumatang kan. Adda bangbanglo, adda lotion, kan roll-on. Ay, jak kasapulan dagita. Anya asaan, kaani, permiti kursing mo. Ay sos, adda aklaang mo dito'y balay, bayamon. Gumatangkan, dayto'y roll-on alakok o tigatangam. Kaano agas ti angli dayta? Kat roll-on nga rod. An-anuak ngay dayta? Ang mga nudi mo pa'y naangot day tabagi manang. Anya kumati angot ko. Nagpigsa ti anglit mo. Ay! Di kan umay dito'y balay. Nukasta ti bagbagam. Pudnumot Makaungot ka kat pudnumot. Agpada kayo kini Manong Efren aka ang anglit. Oray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak agumatang itilakom. Gumatang kan, gumatang ka iti may sa arulon, adda pasurot na abang banglo. Apay, pudno aya, ang litak. Ang utom ngamin, aday takilikilim. Awan mo, maangot ko. Ay na, kasapulam ti bangbang lumanang. Takas la angot ti bakit asaan ang nagdigdigos ti payod mo. Sige, uyawan nakpay. Bayada mo day tarulon kan bangbanglo. Gatang ko iti sidaon mi day to'y kwartak dito'y atallo kasot. Nakasil day tan manang, iso abayada mo. No saan ang nakasil day ta? Sa ngaribo ti presyo na. Ay, mabisina ko na talaga. Nagriyak din natin construction worker. Nakaluto kan bakit? Kilaban ti kanan tayo ita. Anya? Kilaban? Anusan tayo no anya ti adda? Anya dito nakaparabaw dito lamisahan? Bangbanglo. Ken agas iti anglit mo. Siya? Ada anglit na? Nagpigsa ka no kunan April. Awam mo ti panagkuna ka. Ginatang mo dagito? Nangalaam iti pinaggatang mo. Mano dagito? Isungarod ako na nga aganos tayo pailaang amangan iti kilaban. Tadita tinangigatangak itinabati a kwarta. Anya? Punay ka matang koreng? Sapay mabisbisina kong. Kat sang ka nga agungot pampanunutek laang matday tamadi nga angot mo. Awan lang arod makukwartang. Dagita pa iti ginagatang mo, may. Apay maray. Ay, Sumanag kamot. kwa mare, umutangak man. Awan pa'y buhay na manok. Unay kamutin. Saan ka man nga umay dito tirsinak lukas ta ako manudkod ka? Apay, aya apa kasi kuram amin. Wen tagreg-reg da kita balakubak mo anagadaw. Ay, awan nga ro ti makukwarta. Iso ajak pa yan kaya tagdigos.
Matinagan iti balakubak na gitalakok at tinapay, mare. Ay, inak man laangan. Nakariklamo ka. Ay, bagay mo tinagan ako, re. Tanakakor, kuripot ka. Nasaya at nasangputan ka dito yung boarding house mo. Ay, agsagsagay saya kun manang tarumwara. Kasangsangput ko laang pumanaw ka na dagos. Mapanak agisursur itilakok abang banglo. Adon sabot ten tinaglakwam. Pautangan nakman kidi. Awan ngamin makukwarta. At damot trabaho ni Manong Efren Ape amaawanan ka pa ilang iti kwarta. Kurang pa iti sweldo na para kada kami. Manulaang mat ngamin ti sweldo na ngay. Anya day nga angot. Adaya. Si kadya maang angot ko anabangsit. Ay, di ka man. Saan mon samot nga inusargi ginatang mo abang bang lukon roll on. Sayang nga road. Anya nga iti serbina, no saan mo nga usaran. Usara, no adda atendarak nga okasyon. Malaksid nga adda madi nga angot mo, agparparang pa yung dagiti balakubak mo, di tatuktok mo. Ay, nagmadilakit din ay ati aldaw ko. Puro na uyaw dagiti tattao anakalangan ko ita. Na, mangmangan kan? Mapisina kayang. Katawang ka mo dito yung balay. Napanak imutang iti kwarta kini ading ko nga April. Mangala ka kidin tipingkan mo, tamaan kamutin. Nangalaam day kilitsyon. Ginatang ko Aldaya mapidot alitsyon. Nagsweldo kan? Nang balak lang. Tamakasid-sida kiti litsyon. Kaya't naasawan, awan manen masweldom. Makamuntog. Ay, kasano day tuyan apa nagbiag. Hindi ka man nagkudkod tanay. Matinlagan ti balakubak na ito makmakan. Nagsao jay awan balakubak na. Napuspus pulto pa'y ti balakubak mong siya. King kakit ayabanin na kita ubeng tamangan tayon. Umanay day ta ginatang mo. Yan anay tayon Ay, saan nga umanay day tang? Ay kat mo saan nga umanay? Siya klaang dagsida. Saan kami ngagsida, kasta ka de? Anya klase ka nga ama. Hindi sa konsensya anak pala. No talaga matla ang responsable ka nga ama. Saan kan ngagsida? Siya pa'y matama kasi sida, ti saan ang mabalingag sida. Angut-angutam latan Umanay daytan apang ramanam. Anya. Saan kan ngagreklamo? Kasta ti ama apagwadan. Laki din di kas kuya biyak ko na ya. Maray, madlaw ko kit saan mo tin ngom umayagis istambay dito tersinam ni kumaray. Ay, ni kuripot? Maibagay, tinagan na ako riyan niya. Aywan gaya man niya. Apay talaga ka di ako ripo, dahi ta kumaray. Ay, pirmi isunsa nga kabalbalakubak, gapu iti kinakuripot na. Ay unay mo dahi ta panagoyaw mo, maray. Ay na, pudno ti bagbagak. Ti karurod ko, umay dito tirsinak at tumawar kan umutan. Kalpasan na, agkudkod iti ulo na, kat agtitinag dagiti balakubak na. Apayan nga, nga ta. Ung-ungtak ngamin ka, tunggal umay dito tirsinak, iso anabainan. Ni, adama gamit dita, maray. Nanggagnan sa mo di pag-istoryahan ta. Anya kumangay no nanggag na. Nasaya at tapnoan muna. Ay na, saan nakman nga umay lakwalakwan iti banglo, tawan igatang ko. Saan ka nga umay lakwan, manang? Diyak kaya ti umutang. Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Ay kato na, dahi ta ti dakkel aparikot ko. Pues, adto yun ti solusyon ti problema. Alakit ibagam nga rudin ano anya dahi ta.
Kadwain nakamapan aglako. Kalpasan na. Ay pagbingayan ta at ipaglakwan ta. No ngay awan malakwan ta. Isu nga rod ado ata amapan aglako. Tapno ado ti malakwan ta. Nalaing kan samot iti sales to. No kasapulan nga ag-sales to ka. Ay kataramita ka. Ala, intang nga rodan. Mapantan adagos. Excited ka matlaunay. Katapno makaaduta ah. Ingka pa'y matagdigos amanang. Kitaang mataday talangam. Kuso-kuso day tabuok mo. Masapul pa'y ayang agdigos ah. Kan, agpabanglo ka ah. Usaram giginatang mo abang banglo. Kaano indulin ko day jay? Apay nga idulin mo. Usaram ah. Limag anmat ngagpay sotirik na ka nagdigos. Win ata na ikat dagita balakubak mo. Ay, jak nga rod masangot ang digos. Tapang panunutot jay kinaawan ti kwartami. Iso abi na lakubak ka agaputa saan ka ngagdigdigos. Neta, ibaga na pa'y laeng mat. Ala, inta nga rodin aglako manang. Isaganam jay sales stock mo. Apay, anya jar ari bungbungan lagi ti tattao dyan, mare? Dakman amo, itay pa'y nagitakat. At dun sa mo't agpimpinungot at chismusa. No adda, itay pa'y kumanga imbay naganawa dagiti tanaw. Ay, asit gakman, mare. Jak makapanaw dito itersinak ka. Ibagam tulaangan kanyak no anya ti ari bungbungan da. Pagpapintas. Siyak ti makapanagnak nga epektibo dagitoy lakumi. Ide, nagpigsa ti anglit ko. Ngam ita, awanen. Nagado ti balakubak ko ide. Ngam ita, awanen. Taday to iti pinagsampok. Podno ka di tinanggagaw? Wen, isu nga umay kamutin gumatang. Nagadong ti gimatang, oh. Ay, da kayo gayam tar ari bungbungan lagi ti tattao. Wen, da kami manong. Dagitila ko mi anak ka sales ina. Padasan nyo ah. La 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 la. Bakit? Siga magayang taglutluto. Ay na, nasaya ata si Mangpot kan lakay. Mangantayon. Makapabisin di talutluto ma. Beef steak dahi pilot-lutwa. Di paboritom lakay. Agda kortam. Adda negosyo min kin ni ading kong April. Aglako kami iti bangbanglo. Ay nalakay. Nakitam lako madagiti gimatang itay. Nagadudang. Ay, aya. Adugayam tinababangsit dito lugar tayo. Ado ti padam ananglit. Ibabay na mo tititang ibagbagang nga. Ado pa'y ti binalako baka padata. Ay na, saan nakamabain amang ibaga? Tay sumagayam ti swerte tayo. Ano tike mo asawan ba ka? Aglako kamin ijay ilikin ni ading ko. Kat gaputa ado ti customer, agsosyo kamin. Siya ti para sales to. Ay na. Anya nga iti makunam lakay. Nanang, umayak man bumulod iti bagasyo. Awan isaam ko akanan mi. Ay kat umunog ka, anak ko. So kataktumot lang into no makasweldo ni Boyet. Asino na ita, bakad? Ikakasarita ni tatang mo ijay likaw. Tay isang anak jay bagas nga iawid mo. Wan nanang. Tatang, adaak,
Umayak bumulod iti bagas. Apay ni Buyit ngay. Ay, nabartak man ang tatang. Saan man ang asimrok iti trabaho na. Ay, una yun day nga asawa. Di nakmatla ta dengdenggan tatang. Aramay din na latamat ti kay kayat na. Mala, ano sama? Ipagpagapom ka na kiti anak yaw. Umayak to agpasyar iti balayaw. Kat iranak nga da nila kay Mau. Tapagbagak man. Oh, Helen. At yun di bagas nga yawid mo, anak ko. Pinasurutak mo tan iti sardinas kan tinapay. Tapno adda merienda, ang dagiti apo ko. Agyaman ak nanang. Sukatak to da itoy. Saan mo nasukatan? Bayamaw, tulong main day takadakayaw. Sumadang ka nga sangit ko nakne. Wun ka kahit mo. Apay akas tamot ang tibagbagam iti anak na. Imbes ko mga ay-aywo, tapno sumardan. Ay, paano mo man dito yung abay ko dahil tuwing abay? Agin inom lata ti aramidam. Ay, makaumakan. Apay nga ipurwak mo dyan buti ang naginumam iti arak. Oh, nakangiyong-ngiwat ka salbag ka. Ang yaman ka. Nasaan na si katinang ibarsa ka itiputi? Padasam asaktan nak boyet. Oh, Padasam ta sa anak nga agduha-duha apanawan ka. Marihilin! Si kagayang pare. Mare, naggapuwa kay di trabaho. Di magasaklaan. Tay pagpadamag ni Busming ni Pari Buwit. Saan matan asumsumrag? Ay, kwa. Agtrangkaso ngamin. Ha? Aya, kahit nasurok ang may sa lawas nga agsakit kasta ka tay. Uwan pare. Kahit kumusta ngayon? Mabaling ka di bisitahan? Nakaturog pare. Agpapaimbag. Barang kabaulan nantun ti sumrak into no Lunes. Kasta ka tay. Sige nga raw. Dahil talaan ti baki ni Busming. Ibagam gini pare ha. Uwan pare. Uso ngamin ita kay ti trangkaso. Gapu iti dahi iti panawon na. Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Agdiwar-diwar mo't abigbigat. Ay, kat nabartak manan Kasano kayo ngay nga agbibiyag no kasta ti asawam. Mababainak nga rodan kada katuganga. Takanayo nak amapan bumulod iti bagas kadakwada. Kaya't kaatulungan. Ngam adda kondisyon na ti panang tulong ko kan ka. Ha? Manang? Itatasyak ti manager iti kumpanyami. Mabalin ka nga isarak iti trabaho. Ngam panawam ti asawam amam martek. Anyamatan manang. Apay akas tamatan ti kondisyon mo. Di mo kaya't apanawan di mamartek nga asawam? Tapay. Puunay matan ti panagayat mo. Manang, kaya't kulata ti buo a pamilya. Buo a pamilya? Hay, adula amin no kastamot lang asaan na amaibatan ti bisyo na. Kasano kumaama ka buo itinaragsak a pamilya ti kastang ama? Agawid akon manang. Napanak lang gimatang iti Ricardo jay lutwak asidaan mi. Masayat mo, tayo nun unam apinakan na kitubing. Wan tapno adamo ti panawon ta amangan adwa talaeng. Imbag man ta nagluto kay tinaima sa sidain. Amok ngamin a paboritong ti adobo a manok. Aywan gayam. Imay di katrabaho am idi na minsan. Damdamagan na kakano di bosyo.
Nas ka na sumrak kain to no Lunes. Wen, sumra ka kaon. Isardang mo ko mga minan ti aginom. Kasano kamin ka dagiti anak ta? No adadakas ang mapasamak kan ka. Wen, isardeng kaon. Ikarik. Sapay la ko mata tong palam mo tunday ta akarim lakay. Mala, mangantan. Anya dito yung inom? Danom Anya adanom? Arak bay ka Panagkunam jak maangot? Danom. Ang adalang pasit nga arak alaw na. Nagkari ka nga isardeng munti aginom. Pampaimas ko lang iti panangan ko. O kita man, ne, Kumut-kut to nga kaon. Lakay, simrek ka nun iti trabaho ni Buyay. Ay, nasayaat mo't ano kasta? Napanak ijay balay. Madamang aglablaban ni bakit na. Ituloy ta nga ikararagan. Nga isardengan ni Buyay ti panaginom na. Daytamot at talaga ti ikarkararag ko, lakay. Ubing pa'y lagi ti upat nga anak da ni Heleng. Rumbang ko mga men nga iparit dati aglako iti arak dito'y lugar tayo. Tapno awanon ti Ma'am Marta. Nagkaigat agwilde ka niya, pare. Wan nga rod pare, nagsakit iti mata. Nasayaat mo ta si Merkaitan. Kung ni bakit mo, nagtrangkaso ka. Iso malaga kimutong ka, pare. Ay, pare. Yung orasan. Kaya galas 12 na. Pananganay. Agdabal mo. Ada pare. Irwar mo nga na. Gidan tan amahan. Ay, anyaya ti balon mo pare. Dahito atin sa gara ni bakit ko. Karne, kinin na po'y pare. Siya ay, anya tibalon mo. Ne, Dahito ilang ti balon ko. Ha? Arak magday na. May sabutin lang arak. Isulaan daytoy, agbiyaga kaon. Kasano ka pumigsan kasta? Malakit di, mangan kan. Iti kasta, uminumak batal. Ni. Isyat mo mailatan pare. Awang paydanan mo. Ay. Ay, sus, delikado di kasta. Biliba manggang ka pare Buyay. Helen, si kakadidayta? Wan manang. Ay, kunak no asino jay tatao lang ti aso. Iso arin mo arak dito'y balay. Apay, sa dino ti papanam, ta nakaigam ka mat iti flashlight. Ay, mapan ko man biro ko nilakay ko. Saan pa'y mat anagawid? Na, katanya ti orasan. Agalas Jason iti rabi. Wan nga rod manang. Diyak pa'y makontak ni number na. Kat pang biro kam ngay, kani nagrabi una yan. Ay na, urayam laangan nga agawid. Amuna mat ti agawid. Madanagan nga rod manang. Tamangan no adadakas ang mapasamak kan ko na. Ay unay mat daytan a panagayat mo kin nilakay mo. Payakasta ka, Buyay. Arak lata ka din tilinao day sa panunot mo. Sandak man nabibiyangan. Kompormi mo tayo di pagturturugan. Kasi mo niya bakit mo amang birbiro keng ka. Awan bibiyang mo, sigalaklakayan. Ay, bagbagaan ka laang, anak ko. Ta pamilyado ka. Kababayin mo kinihilay no di mo baliwan day tagalad mo. Oo, pumanang kakiting. Makapabuisit ka na kay. Rumorkan ko na. Wala. Rumorkan!
Napan nagtrabaho manang. Aglibak ka manan. Kaano kalablabas na anapan gimatang iti arak di ta kantina. Idi nakita na. Dagos na nga imbulsa di ginatang na nga arak. Naminduan sa laang asimrak iti trabaho na iti makalawas. Tamas ad-ado di panaglangan na kan panaginom na iti arak. Ala, agluto akon manang. Ay na, nakalukat pa'y laang di posisyon aparakan ka no, interesado ka. Ibagam laan. Awan manan sweldom. Tadi kamot manan simrok iti trabahom. Ay, pumanaw ka man dito eh. Sangwana. Kastoy lata ka din aka na ayon. Pumanaw ka kunak na eh. Ay, nauma akon boy. Nauma akon. Nuna umaga, pumanaw ka! Ano sampay ko manibuyay, balasang kau. Di mon panpanawan. Tad adda nga agbartag no panawam. Kasano ajak mauma tatang. No jay latan bisyo na ti ipang pangruna na. Ikampay ko maitimay sa agundaway Adun agundaway tinaipaay ko kan kuana tatang. Bayan, tabagbaga intunsan anabartag. Tapno denggen na. Ay, sapay la ko matadenggan na kayo, tatang. Nasaya at tanasangputan ka dito'y balayo, anak ko. Sana ka simrak, na nasakit ti ulo. Nasakit ti ulong, kat arak mo't day taadda di taabay mo. Abay, ayan, nagling kayo ang makibiyang. Saan na ko mga bungal, no kasta pagpagaan da ka. Taparamot lang iti pagimbagam na ito nga aramidin, may. Pagimbagan. Kinukontrabida kayo matapermiti biyang ka. Ay, sumardan ka kuman nga ginaw. Ado aka roba tayo itinatay, kapo itara. Ne, abay, panagkunayo. Maitulat ka na kwada. Pamilyado. Amo! Kamo! Ah, Masapol na yan nga ipagamday ta kanya. Ay naanak ko, denggem kumamo ni tatang mo. Di mo bugkawan akas tatalakayan. Pumanaw kayo man kiti. ay na, saan mi akayat ang may sagmak ka, anak ko? Ay! Sana ka may sagmak. Amok niya, paramidan! Awan apulos ti kwarta na manang. Diyak amo na anya ti haramida. Taping agsangit ka. Anya nga iti maitulong day ta panagsangit mo, iti parikot mo. Marigrigata na kun manang. Idi pa'y akayat ka atulungan. Ngam si kamot ti agkadkad. Manang. Damagam di tabagim. No apeng agsagsagaba ka akasta. Saan ka di agapuday tang iti mamartek nga asawam? Awan manang. Nasayaat mo't na naamiris mo. Anya nga kayat mo ka di nga agnanayon kang agsagsagaba. Huston manang. Pampanunutak lang amin dagiti anak mi. Ibagakan ka nga awan ti masakbayan nyo iti dan na ti asawam. Iso nga agkunay kan, sakbay amala daw ti amin. Dito'y dapay laang balay, dagiti anak mo. Agtrab-trabaho mo't gaya mo ni Helen lakay. Nasaya at mo't no kasta. Ni Buyay, si Mardengen iti trabaho na, inikatdan. Kasta talaga ti mapasamak, bakay. Idi pa'y amukom na mapasamak dayta. No apay an asurusuro ni Buyit ti aginoom. Ita, marigata na nga ibatan na day ta abisyaw. Ay, jak amo bakay. Jak amo. Pare gue.
pasamakin ka. Agpag na pagnakamatan dito kalasada. Ompay sinilas mo. Nalipatak lang. Ijay, pare. Ijay. Agtrabaho gamit ni bakit mo pare? Bibiyang ko katakwada. Ay na pare. Isardeng mo ko mga milang taginaw. Tapno mabuo man ti pamilya. Awan mo de problema kanya ka. Okay ako lang. Okay ako lang. Okay. Pinanawan da kan ti pamilya. Kapoy ti bisyom, adi mo maiba-ibatan pare. Bayami da. Abay, mataya kaya. No awan da. Ha? Sinayang mo, tigbiyag mo pare. Aggidantan ama panmangal daw ijerwar. Iso nga imay ka dinagas dito opisina yo. Manang, ni Boyet dahi dyan nakatugaw igid ti kalsada. Adda manen igam na amay sa abote ti arak. Nabartek manen ah. Ay, kasla saanon nga iso dayta. Jak to pa'y mabigbigan. Nagatidugan ti buok na. Ken nagrugit ti pagananay na. Di mo kikitaan. Tapno saan ka nakaligliday akas na. Ngamin, oray anya pa'y tararamidam. Saanin ngagbalbaliw pa'y ni Boyet. Kastanan. Lakay, mapantay awid ni Boyet. Matmaturugan ijay igid ti kalsada. Agsasaong agmay baysa. Ay, kasano mayawid ta? Kat lumaban man. Apayakas to'y tinapasamak iti anak talakay. Anya tinagkurangan taan ang padangkalkan ko na. Ay, tiyak masumbatan day ta sa lunsod mo. Bagan. Daytat isidaon tayo. Sardinas. Kung maabangos ti mapan mo gatangay. Kurang jay kwarta. Anusan tayo dayta sardinas. Awan pa'y mo't pamigsag trabaho no kastoy. Saan ka nga kudkud Taday talaang ti pakaanayan ti kwarta. Di pa'y makaraman na tao mo titinayima sa masida. Ay so saan ka nga kudkud kunak tanay. Agtitinag dagita balakubak mo nagdarakkel. Nini. Apay agpeso. Nagadumot yung tibalakubak ko. Awang mo ide. Nita, wag-wagan na kidin taulo na. Agtitinagdan. Ay sos, napurpurawon day talamisaan. Oh, apay manan. Ay, umay ka kumalakwan iti bangbang lumanang. Ne, ikatemmet adagita sapatos mo, takalamlampasok dito'y datar. Ay, nagistrikto ni manang. Ikatem tanagrigat taglinis. Sige man laangan. Ne, anya ti karga day taawit mo abag. Lakok dagita, gumatangkan. Adda bangbanglo, adda lotion, kan roll-on. Ay, jak kasapulan dagita. Anya asaan, kani, permiti kursing mo. Ay, sos, adda aklaang mo dito'y balay. Bayamon. Gumatangkan, dayto'y roll-on alakok o tigatangam. Kaano agas ti angli dayta? Kat, roll-on nga rod. An-anwak ngay dayta. Amang ano di mo pa'y naangot day tabagi manang. Anya kumati angot ko. Nagpigsa ti anglit mo. Ay, di kan umay dito'y balay. Nukasta ti bagbagam. Pudnumet makaungot ka kat pudnumet. Agpada kayo kin ni Manong Efren aka ang anglit. Oray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak agumatang itilakom.
gumatang kan, tano gumatang ka iti may sa arulon, adda pasurot na abang banglo. Apay, pudno aya, ana ang litak. Ang utem ngamin, aday takilikilim. Na, awan mo, maangot ko. Ay na, kasapulam ti bangbang lumanang. Takas laangot ti bakit asaan ang nagdigdigos ti payod mo. Sige, uyawan nakpay. Bayada mo day tarulon kan bangbanglo. Gatang ko iti sidaon mi day to'y kwartak dito'y atallo gasot. Nakasil day tan manang, iso abayada mo. No saan ang nakasil day ta? Sa ngaribo ti presyo na. Ay, mabisina ko na talaga. Nagrigat din natin construction worker. Nakaluto kan ba kahit? Kilaban ti kanan tayo ita. Ha? Anya? Kilaban? Ano san tayo no anya ti adda? Anya dito yung nakaparabaw dito lang isahan? Bangbanglo. Ken agas iti anglit mo. Siya? Ada ang lit na. Nagpigsa ka no kunan April. Awang mati pa nagkunang ka. Ginatang mo dagito? Nangalaam iti pinaggatang mo. Mano dagito? Isungarod ako na nga aganos tayo pailaeng amangan iti kilaban. Tadita tinangigatangak iti nabati a kwarta. Anya? Punay ka matangkoring? Sapay mabisbisina kong. Ket sang ka nga agungot pampanunutek laeng matday tamadi nga angot mo. Awan lang arod makukwartang. Dagita pa iti ginagatang mo, Mike. Apay mare, Ay, sumanag kamot. kwa mare, umutangak man. Awan pa'y buhay na manok. Unay kamutin. Saan ka man nga umay dito tirsinak lukas ta ako manudkod ka? Apay, aya pa kasi kuram amin. Wen tagreg-reg dagita balakubak mo anagadaw. Ay, awan nga ro ti makukwarta. Iso ajak pa yan kayat kagdigos. Matinagan iti balakubak dagita lakok at tinapay mare. Ay, inak man laangan. Nakariklamo ka. Ay, bagay mo tinagan ako re. Ta kuripot ka. Nasaya at nasangputan ka dito'y boarding house mo. Ay, agsagsagay saya kun manang tarumwara. Kasangsangput ko laang pumanaw ka na dagos. Mapanak agisursur itilakok abang banglo. Adon sabot ten tinaglakwam. Pautangan nakman kidi. Awan ngamin makukwarta. Adamot trabaho ni Manong Efren Ape amaawanan ka pa'y lang iti kwarta. Kurang pa iti sweldo na para kada kami. Manulaang mat ngamin ti sweldo na ngay. Anya day nga angot. Adaya. Si kadya maang angot ko anabang sip. Ay, di ka man. Saan mon samot nga inusar ginatang mo abang banglo kun roll on. Sayang nga rod. Anya ngay ti serbina, no saan mo nga usaran. Usarap no adda atendarak nga okasyon. Malaksid nga adda mading angot mo, agparparang pa yung dagiti balakubak mo di tatuktok mo. Ay, nagmadilakit din ay ati aldaw ko. Puro na uyaw dagiti tattao ang nakalangan ko ita. Na, mangmangan kan? Mabisina gayam. Katawang ka mo dito'y balay. Napanak imutang iti kwarta kini ading ko nga April. Mangala ka kidin ti pinggan mo tamaan kamutin. Nangalaam day lechon. Ginatang mo Aldaya mapidot alitsyon. Nagsweldo kan? Nang balak lang. Tamakasidsidak iti litsyon. Kayat na asawan, awan manen masweldom. Makamuntog. Ay,
Kasano day tuyan apa nagbiag. Di ka man nagkudkod tanay. Matinagan ti balakubak na ito makmakan. Nagsao jay awan balakubak na. Napuspos pulto pa'y ti balakubak mong siya. Inkakit ayabahan na ubeng tamangan tayon. Umanay day ta ginatang mo. Yan anay tayon ah. Ay, saan nga umanay day tang? Ay kat mo saan nga umanay. Siya klaang tagsida. Saan kami ngagsida, kasta ka de? Anya klase ka nga ama. Hindi sa konsensya anak pala. No talaga matla nga responsable ka nga ama. Saan kan ngagsida? Siya pa'y matama kasi sida ti saan ang mabalingag sida. Angut-angutam latan ah. Umanay daytan apang ramanam. Anya. Saan kan ngagreklamo? Kasta ti ama apagwadan. Anya laki din di kasto abyak ko na ya. Maray, madlaw ko kit saan mo tin ngom umayagis istambay dito tersinam ni kumaray. Ay, ni kuripot? Maibagay, tinagan na ako riyan niya. Aywan gaya man niya. Apay talaga ka di ako ripo, dahi ta kumaray. Ay, pirmi isun sa nga kabalbalakubak, gapu iti kinakuripot na. Ay unay mo dahi ta panaguyaw mo, maray. Ay na, puno ti bagbagak. Ti karurod ko, umay dito tirsinak at tumawar kan umutan. Kalpasan na, agkudkod iti ulo na. Kat agtitin, nagdag iti balakubak na. Apay yan nga, nga ta. Ung-ungtak ngamin ka, tunggal umay dito tirsinak. Iso anabainan. Ni, adama gayam dita, maray. Nangagnansa mo di pag-istoryahan ta. Anya kumangay no nanggag na. Nasaya at tapnoan muna. Ay na, saan nakman nga umay lakwalakwan iti bangbanglo, tawan igatang ko. Saan ka nga umay lakwan, manang? Diyak kaya ti umutang. Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Ay kato na, dahi ta ti dakkel aparikot ko. Pues, adtuyin ti solusyon ti problema. Alakit ibagam nga ruden ano anya dahi ta. Kadwain nakamapan aglako. Kalpasan na, ay pagbingayan ta at ipaglakwan ta. Nungay awan malakwan ta. Isungarod ado ata amapan aglako, tapno ado ti malakwan ta. Nalaing kan samot iti sales to. No kasapulan nga sales to ka. Ay kataramita ka. Ala, intangarudan. Mapantan adagos. Excited ka matlaunay. Katapno makaaduta ah. Ingka pa'y matagdigos amanang. Kita ang mataday talangam. Kuso-kuso day tabuok mo. Masapul pa'y ayang agdigos ah. Kan, ang pabanglo ka ah. Usaram giginatang mo abang banglo. Kaano indulin ko day jay? Apay nga idulin mo. Usaram ah. Na. Limag anmat ngagpay sotirik na ka nagdigos. Win ata na ikat dagita balakubak mo. Ay, jak nga rod masangot agdigos. Tapang panunutot jay kinaawan ti kwartami. Iso abi nalakubak ka agaputa saan ka ngagdigdigos. Neta, ibaga na pa'y laeng met. Ala, inta nga rodin aglako manang. Isaganam jay sales stock mo. Apay, anya jar ari bungbungan na iti tao dyan, maray. Jakman amo, itay pa'y nagitakat. At dun sa mo't agpinpinungot at chismusa. No adda, itay pa'y kumangay may naganawa nagititanog. Ay, asit gak man, maray. Jak makapanaw dito tirsinak ka. Ibagam tulaangan kanyak no anya tiyar aribungbungan da. Umay kayon gumatang iti
Siya ti makapanagnak nga epektibo dagitoy lakumi. Ide nagpigsa ti anglit ko. Ngem ita awanen nagado ti balakubak ko ide. Ngem ita awanen tadaytoy ti pinagsampok. Pudno ka di tinangag ka? Wen, isu nga umay kamutten gumatang. Nagadong ti gimatang oh. Ay, da kayo gayam tar ari bungbungan lagi ti tattaw. Wen, da kami manong. Dagiti lakumi anak ka sales ina. Padasan nyo ah. La 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 la. Bakit? Siga magayam taglutluto. Ay nasaya ata si Mangpot kan lakay. Mangantayon. Makapabisin di talutluto ma. Beef steak dahi pilot-lutwa. Di paborito lakay. Agda kortam. Adda negosyo min kin ni ading kong April. Aglako kami iti bangbanglo. Ay nalakay, nakitam la kumadagiti gimatang itay. Nagadudang. Ay, aya. Adugayam tinababangsit dito lugar tayo. Ado ti padam ananglit. Ni bago mo. Ibabay na mo tira itong ibagbagang nga. Ado pa'y ti binalako baka padata. Ay na, saan ka mabain amang ibaga? Tay sumagayam ti swerte tayo. Ano tike mo asawan ba ka? Aglako kamin ijay ilikin ni ading ko. Kat gapo taado ti customer, agsosyo kamin. Siya ti para sales to. Ay na. Anya nga iti makunam lakay. Chung sớm với nhau mà. Ra chơi không có bạn ở đâu mấy người nữa. Thiệt á. Thì cái biệt phủ đó nó biệt lập mà. Thiệt á. Nó xung quanh có hàng xóm Không, nhiều rồi. khi thiệt á biệt lập thiệt á. Không có bạn bè xung quanh luôn. Thì nói chung thì nhà cũng giàu bố công an thì đâu phải dám chơi. Bán kính 2 cây rưỡi km có cây xăng nào đâu. Ở với các cái đội bố công an nha bà bị 30 triệu rồi đó. Chưa ngủ muốn ngủ về nhà ngủ thôi chứ Trời đi, ơi. đi chơi đi Mày chơi. lại không hiểu Không, rồi. cái cảm giác mà kiểu đi chơi mà xong rồi ăn mấy đứa nhà đó luôn nó vui hơn với lại kiểu tức là mỗi hôm một nhà hoặc là cái gì đó chứ không phải là Cái Người thời- ta có cái quen thời ăn đồ của mấy hàng xóm đâu, người ta ăn sơn hào hải vị không Cái chịu thời ăn. của em là cái thời vừa kết thúc điện tử thể á. 2k3 2k3 Thời của hàng là thời vừa kết thúc điện tử thể á. Thời của sang không hết rồi. 2k3 vậy 2k2 được không? 2k1 Cái thời điện tử thể là cái thời mà anh em xúm nhau 94. đi, mua thẻ 95 về để cho thêm mấy phòng boss á để chơi 95. nhảy số. 95 Anh em gom nhau về 95 tập gym ngủ. mặc áo đen 95 tập gym mặc áo đen giảm cân nhắc ra biết không? Anh thua rồi cắt khúc này lên trên Khánh nãy nó chơi anh Khánh cái húi anh Khánh không ra tay thôi tại vết thương lòng Khánh nó chưa hồi phục được vết thương sâu Sao em Long anh không? Không mày tắt ra để nói cho gọi. thì khúc này mình kết audio nghe thôi Không đáng suy nghĩ, em Long tốt mà. Được, này quay 10 phút không? bạn kiểu húi đâu, bạn sang đâu mà. Nói vậy đâu rồi, nói vậy đâu rồi. Long không những tốt mà làm cũng tốt nữa. Làm việc Rồi, á tốt em. Thấy nó chăm chỉ không? nó không tắp nó Facebook luôn anh ngồi tắp anh hỏi chung lên tắp Ờ. nó lướt gái biết luôn Sao Long được mà? Giới thiệu thì cũng không phải giới thiệu, mày đi ăn thôi, nó tự làm thì nó làm. Bây giờ Ví dụ tôi rủ đi ăn thôi bình thường thôi mà. bây giờ anh chỉ cho em một cái tiếp. Sao hôi nữa? Hiểu nó là cứ bây kêu giờ- ai cũng thôi á mình nó không mà Bây giờ bữa bạn đi ăn đúng không? Nó chứ là hiện tại đang kẹt với đồng nghiệp bây giờ không mấy giờ rủ ra ăn chung được không? Bình ghê thường mà mà. sang lạnh vậy bay ám cái tút này em bị nhiều rồi Bình thường mà, mày có lừa làm gì có hai đứa đó đâu. Nhân trong này anh đâu Ê, đi chơi ê. giờ rủ bạn theo mà. cái ví dụ cơ bản nhất là bạch tuộc đó nó cũng chơi cái gì chơi này gọi là cái gì Cầu lông. đó Thế thôi. Rồi gì nữa. Sao hơn hết vậy? Không thơm, kèo em thơm. Không thơm luôn quắc luôn. em anh á con em anh á tiến Khánh vô một cái mặt anh nữa Mai mốt á anh ghé mấy cái clip của nó anh ngồi coi rồi cái đoạn outro cuối á Đúng rồi à. nó nói tốt
report luôn. Vô report luôn. Màu xanh đúng không? Ủa lộn cái gì? Xúc phạm. Đúng rồi, phỉ bán. Và miệng 30 triệu. Vũ Không Khống còn là 70 Trong nữa. Có audio trong đây nè, chú khống gì? có đây luôn hả? Rồi xong. Không nói mình chơi kèo. Nói anh Khánh nha, chơi không? mọi người nói Anh Khánh thầm thúi. Rồi. Em ai đó? Em ai á? Hồi Hồi gửi lên app cho anh nha. Cái khúc gì? Ai tốt ai xấu á. Rồi. Ai tốt ai xấu á. Xong rồi mày rồi. không em ý vậy. Thì không nói gì cả, im lặng thôi, im lặng nhẹ. Ví dụ là hỏi Long được không? Cái nó suy nghĩ. Rồi. Cái Khánh được không? Không. Mày Long đi. Không. Chiều. Nha, em nói là anh Hảo được không? Anh bảo đâu giờ nó không, cái không rất nhiều. Riêng anh á nó kêu nặng luôn. Nặng luôn á. Giống nặng. Không có gì nha. Thì tí mình có audio mà mình chơi kèo chắc thôi. Tí hồi em nhớ cái hương mục anh chụp không? Ok anh. Hương mục mà 4K. Rồi. Quăng lên đúng không? Quăng Đúng lên. rồi, em bắt về AI video thôi, lấy video gốc này thấy. Đúng rồi, quăng lên cho Anh nó. ngồi anh xếp. Anh Khánh coi từng viết luôn. Tên Khánh là Khổng. Để xíu em gửi cái clip gốc ở lên cái kia cho. Không mà có chữ G kéo dài luôn vậy nữa. Không, thật ra tụi trẻ bây giờ nó hay thích kiểu vậy á. Nếu mà anh mốt anh áp cái kỳ đó, mấy kỳ 2K4, 2K3 trở lên trên đây thì em nghĩ nên vậy. Thật ra hôm bữa mới lướt cái bài viết kia. Là đang nói vậy. Là sao nãy giờ chưa hiểu gì luôn á. Tức là kỳ nhắn tin với mấy đứa con nít á, từ thêm kéo dài đuôi ra nhá, hay gửi mèo vô. Không nha. Chúa ghét luôn á. Bây giờ nhiều đứa hiểu không? Nghĩa là nó phải, nghĩa là ông phải dễ thương thì nó phải chịu coi cái đó. Thì tùy anh Khánh, tùy đấy là tùy đứa anh Khánh áp tốt về con nào thôi. Ý là Anh mẹ không thích dễ thương. Bây giờ nhắn tin á, nó còn phải còn liên tưởng tới ngoại hình nữa. Anh mẹ không thích dễ thương. Không, nghĩa là một cái hàng mà nó hơi bị Ê, mà nó nhắn tin nó ê, động vậy. có đứa chưa gặp mặt nhau lần nào yêu luôn. Dị dạng không? Dị dạng không? Tình cảm luôn mà. Dị dạng. Xác nhận tình cảm luôn. Xác nhận được. Nó tình cảm. Nghe thôi cười phải không? Cái xác nhận này là thấy uy tín duy nhất là chỉ có giấy đăng ký kết hôn rồi. Mà cái uy tín thứ hai là giấy ly hôn. Không uy tín luôn á. Uy tín rồi em. Với em cần xác nhận gì, xác nhận mờ mà. Hàng dị dạng. Sao giới thiệu em Long rồi. Sao giới thiệu được không? Em Long thôi, ý là đi ăn bình thường thôi. Đúng rồi. Nói gì mà im cũng được á. Khó yêu. Còn không thì Khỏi em nói gì mà nói xấu Long à. Còn không thì mình cứ đổ bạn ra thôi. Ví dụ vô tình đi. Ủa vậy sao bữa rủ con bé kia đi chơi cầu lông đó? Rủ đi chơi ơi. Ủa sao cũng rủ đi chơi, rủ Ý đi là chơi. sao em không rủ mấy đứa kia? Hả? Không rủ mấy đứa kia. Rồi tại nó giấu kỳ. Giấu kỳ. Nghe nó cũng xa làm. Vậy anh Khánh vậy đó. Anh Khánh vậy lên. đó. Em cho Thôi, một cái địa điểm thôi. thôi. Em chỉ cần cho một cái địa điểm thôi là Đúng. vô tình gặp nhau hết. Đúng. Không có trùng hợp. Nói là tình không phải. Đúng chung. Thì cháu chẳng nữa thì gặp được đi ảo thì tức là nó không có liên quan gì đến nhau mà vẫn gặp được luôn. Trung bây giờ chỉ có bài sóng gió mà chạy được Trung thôi. Không có bài nào chị đưa. Không tin nha, anh kể nghe nhiều chuyện. Là hôm đó là anh với bạn anh đều lên Sài Gòn, hôm đó đứng đợi chung cái đèn đỏ Bình Thạnh luôn. Tức là hiểu không? Tức hai đứa đều không nước khác nhau nhưng mà cùng hôm đó đều lên Bình Thạnh, nó là thằng kêu anh luôn. Tức tại sao? Trùng hợp hết. Nhưng bây giờ phải giúp nó có cái gì đó sự hiểu không? Đúng rồi. Nó bạn anh thì duyên số gì? Tự nhiên không hẹn Đây, nhau. khác rồi. Chồng Thì nó đi xin việc, còn anh thì anh đi Chồng cô à? ấy. Rồi hợp lý. Có kịch bản rồi đó, cái thứ rồi chồng. Em Long được mà. Hợp lý rồi. Còn không anh Bảo cũng được, anh Bảo cũng dễ thương. Ờ, Đấy à, anh Long là suy nghĩ. Còn Bảo thì Bảo không chưa. Thấy rồi, anh còn ghê gì nữa. Anh còn ghê nữa. Anh không. Anh thắng được không vậy? Má yêu hãy ba giây. Chịu. Em nghĩ dịp đầu. Chỉ là hẹn đi ăn thôi. Còn không anh Hảo cũng được. Đúng rồi. Anh Hảo sao? Thôi. Còn không anh Hảo cũng Anh Hảo được. thì sao? Đâu? Anh Hảo là có chuyện luôn hả? Hả? Anh Hảo là có chuyện hả? Ông anh Hảo hối cưới á. Anh Hảo hối cưới á, mẹ anh Thảo hối rồi. Quen được tầm nửa năm anh Hảo bắt đầu. Gì nửa năm quen tháng. Tháng nó đưa về ra mắt luôn rồi. Tỏ duyên là cưới liền một đêm thôi. Hữu duyên một Một đêm một là cưới liền. Là sao? Là một đêm là sao? Không hiểu sao. Một đêm một là cưới liền. Không, hiểu ý là không? hữu Anh duyên hiểu một không? ngày em. Anh không hiểu không? Quen nhau một đêm một thôi thôi. Thằng mà nó không hiểu á. Có hàng liền.
Nói chùm chú luôn á, lên tối ngày anh lên chat server đua gym của nó, ngồi coi gì á. Sức gầy. Có gì đâu. Laptop cá nhân nó mở cái 1/2 laptop máy tính mà. Gì? 1/2 còn lại thì Bên- nói. Bên treo bên kia coi máy màn hình nó tới 100 inch lần mà. Bữa thấy rồi, hôm bữa như gửi thằng trai nó tay chân bụng rủng trơn, làm gì đâu được đâu. Gì vậy? Ồ. Chứ gì nữa. Là em vô tình em lướt cái tấm muối. Thằng Nam nó có đẹp trai người ta quên mẹ mặt nó. Thằng nào? Thằng bồ của con không phải gọi là bồ lắm Chứ anh. là Tuy không đẹp trai nhưng mà khùng. Thằng Mà nào? buồn lại hả? Bồ của Cùng bạn tần của số con Nam, á. bọn bạn của con Hằng. Ý là anh có yêu ai mà nhắn chưa? Nhắn tin suốt 1 năm trời không gặp nhau được gọi là yêu không? Có. Hay cháu Dạ. kiểu thằng mấy kia Nè, không hợp với Diệu là nó cũng hợp với Diệu nè. thằng kia quỷ không à. Được không? Ờ. Hợp châu. Hôi, anh thèm hơn mà hôi gì. 15 rồi.